كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا ورحمة الله وبركاته حميد مجيد إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس عن البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah
subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allahu ya Fattah, ya Allahu ya Razak, 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 ya Allahu ya Latif, ya Allahu ya Khabir, 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 ya Allahu ya Latif, ya Allahu ya Khabir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله
الكريمين ومولانا محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. Silakan kepada Pak Dosen untuk membacakan doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa ahsin mudkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la ta'tina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Kita berdiri untuk mahalul ruqyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budur misla husnika ma ra'ayna qatu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul
إمام الكبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وضالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوصا وصافي المبارك وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا العيسى حانت بصورة إلا إليك والغمامات قد أزالت والملا صلوا عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم سري وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله وصلاة الله تخشى عند تحرير صدوري
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan semoga salam kita diterima oleh Al-Mukarram wal-Wahhab Sayyidina Pangeran Diponegoro. Semoga doa-doa kita juga diterima, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karamah dan fadilahnya Allah berikan terhadap kita semua. Karamah dan berkeberkahannya Allah limpahkan terhadap kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dan inayahnya terhadap diri kita. Dan semoga kita juga bisa kasyaf ilallah, melihatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa usul ilallah, sampainya derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pula memberikan bimbingan, memberikan tuntunan untuk bisa menjadikan wasilah untuk bisa sampai ke derajatnya Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah ziarah kubur, melalui wasilah berziarah ke makam-makam waliullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah serta mendapatkan keberkahan dari para waliullah setiap ziarah kubur kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya mujibal sayyidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kami undur diri, kami pamit semua. Semoga pamitnya kami menghantarkan langkah-langkah kami diberikan wangsit, diberikan ketentraman dan diberikan keberkahan apa yang telah Allah berikan kepada Sayyidina Pangeran Diponegoro. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahumma afiqillah wa mitari wal afu minkum bilali wa ma'asalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk bisa pegang di makamnya sambil sampaikan suratul Fatihah. Dia menjadi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat insyaallah bi kullah yaqulu wa nas'alullah wa lakum wal afiyah.
Namanya apa? Jadi kalau ziarah itu saya sering sisipkan di hajat kita masing-masing. Terus efek dari ziarah itu harus ada. Ya. Jadi kalau ziarah itu kira-kira apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Ya. Jadi ketika Allah berikan keutamaan padilahnya, maka kita lebih yakin oh ini adalah wasilah dari ziarah kubur. Ya, kita bisa begini mungkin ini adalah wasilah dari ziarah kubur. Kadang orang tidak mengerti dan tidak paham ziarah kubur, ya ziarah saja, sehingga tidak menikmati apa hasil dari ziarah kubur. Seperti kita menikmati nasi, ya tahu kan manfaatnya nasi, sehingga besoknya makan nasi lagi, besok makan nasi lagi. Kenapa? Kita sudah tahu manfaatnya nasi. Kalau kita sudah tahu ziarah kubur manfaatnya, tidak mungkin lepas, tidak mungkin 1 minggu sekali, tidak mungkin juga 1 bulan sekali, karena sudah merasakan nikmatnya wasilahnya ziarah kubur. Kita sampai 1 minggu bisa 3 kali, karena sudah tahu manfaatnya. Kenapa orang jarang-jarang? Karena tidak tahu manfaatnya. Ya. Jadi makanya yang tadi disampaikan doa-doa masing-masing, kira-kira Allah kabulkan atau tidak? Harus ditunggu. Jadi kalau berdoa itu ditunggu, bukannya dibiarkan. Kadang kita sudah berdoa sudah selesai, mau datang kan, mau tidak kan? Kan? Seharusnya kita tunggu. Ketika Allah berikan ataupun ijabah doa kita, sudah muncul keyakinan, oh saya dikarenakan doa ini dikabulkan, sebabnya kita membaca surat Yasin, sebabnya kita ziarah kubur. Maka besoknya pasti akan ziarah lagi. Maka besoknya akan bacakan surat Yasin lagi. Makanya berkali-kali dibacakan itu karena mendapatkan kenikmatannya, mendapatkan manfaatnya. Tadilah keutamaannya Allah berikan sehingga kita mau lagi. Ya, jadi pelaksanaan ziarah kubur ini jangan diniatkan untuk pelaksanaan RPR, tapi sebagai menghidupkan sunnah Rasulullah. Jadi malam-malam ini tidak termasuk nih. Jam 1 start itu. Mana? Sampai jam 4. Rasulullah ke Baki itu kapan? Jam 11 ke sana baru ziarah. Nah, kalau kita mau siang bolong, harusnya malam. Ya, diusahakan malam. Kalau di Jawa sana, adat ini di sini tidak bisa duduk. Ya, kalau yang sudah pernah ke Jawa itu ke Sunan Ampel, yang Sunan Ampel kan di tengah-tengah kota kan? Nah, itu tidak pernah berhenti, masuk keluar orang itu, bukan rombongan 1 bis 2 bis, bukan mobil terus tidak berhenti. Karena apa? Karena sudah tahu manfaatnya dari ziarah kubur. Kita di sini masih lambang-lambang ini. Jadi disayangkan. Tadi kita sudah berdialog dengan saya, dianya guru kunci. Guru kunci. Masih ada keturunannya. Jadi namanya berbicara tadi langsung mengenai ini ziarah juga.
Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Universitas Pangeran Diponegoro, UNDI, Universitas Hasanuddin, itu harus dipertanggungjawabkan itu. Kalau mahasiswanya tidak kenal dengan Sultan Hasanuddin, mahasiswa abal-abal. Karena nama itu bukan sekedar untuk mencantumkan, ya, harus betul-betul di itu saja lah untuk mengantar. Jadi kalau banyak bicara juga. Ini siapa tahu ada yang mau, ini juga bukan tradisi dan bukan juga apa ya, bukan hurakat juga, bukan jimat juga, tapi saya mendadak itu untuk mengambil di dalam sana, tidak pegang apa-apa, saya punya niat sudah. Jadi ketika ada HP begitu saya langsung laksanakan, tapi tidak kebiasaan juga. Itu wangsit itu seperti dilapat ilham lah bahasa ini. Ya, ada pegang batu ini, ambil tadi sudah tambahkan surat al-Qadar, kalau lah mau dituliskan sini. Kalau mau, kalau tidak juga tidak mau.